Robert Kasibante ow'ekigombe kya National Peasants Party owabaryo muri Budaka na Namisindwa eriizooba campaign z'akaruuru yazitandikira omu town council ya Budaka aho yaraganisa kuhimbura omutindo gw'ebyobuhingi bwa pamba ekirahwera abantu omu mwanya ogwo kuganyirwamu bakaruga omu bworo. Omuvubuka atalina mulimu buli mwezi n'omukadde atakyasobola kukola nga yali alina amaanyi n'akola byakola n'atuuka ekiseera nga takyasobola kukola ki kukola buli mwezi ngenda kuba wange emitwalo 2 ku masimu gammwe. Kasibante yahamya n'okugaruzaho ekibiina ky'abeeteriine aho abahingi babiire beerundanira okutunga amagezi omu by'obuhingi n'obutare bw'ebihingwa byabo. Bwe naamala okujja n'enkobaganya bano ababagoba mu ntobazi zammwe gye mulimira bo ne mbajjawo n'enkomyawo cooperative zonna n'enzikomyawo mumpulirize bulungi ne mmala okukomyawo cooperatives n'entereeza abalimi ba pamba ne tuba traininga ne tubasomesa mukitegedde bulungi. Oguyaza n'omuri Ikaki aho abantu bayoreka okwetombweta aha mutindo mu bigo by'Obwegyese. Uganda wekiri kuba ekiro kuona kusengo ise asigaliro mungu nanyiziwa senanu constitution eriwobe bulawo. Omukubagarukamu Kasibante yagira ngu naza kufitaho enshoma ya busha okuruga mu mashomero ga primary mpaka ha university konka mani mingi naija gata omu by'emikono. Ne wagamba tulina security kuyamba kinga wasuza enjala. Security ina kyekuyamba nga wasuza enjala. Akati babano ntambula nabo bwe nsula enjala asobola okutuuka wano ngamba ina banyamba kingamba ina era banyamba nina amaanyi si bwe kiri. Kampu ya Kasibante nyenkyakare neija kusiiba mu district ya Soronko, Butareja hamwe na Butebo ndi Edwin Ram ahabwa Agacencwire.